Chưa bộ cái này nó mình có yêu biết đã lâu lắm chưa không được khám nó chỗ cái itu bang bukit itu. Fraksi itu kan kita ramai, ramai, ICS lapen, ICS rupo, ini bangsa, kerana ICS Presiden Secretary, ini bangsa mai, kerana yang lu itu am tegak itu, kerana ta, sekolah oh, terang bang, jadi tu ICS ruwet, ikhlas itu naik tu. Kian kita ini army. Kese rupo aku fikir sistem alang likhe phanje matha pon longi longpat phanje matha pon lapen kibang jilang kandi kisur tu boy upar job ni khayam orang tu matha pon si alang itu uthot ning chiri ken alang uthot king kanan chiri tu iklai vet ini kalau longsar mai lapen ke lamet amai lapen ke KSD barin lepu lapen ke KSD report lepu atun doan pen isinya ke klai dopo opini alang itu pen sungwai susai si don sar si ini kado kami kerja rap tuhan kami aktu media hoy patai penang kia athengu KSD itu pen ke klai vet lu alang kisi nanti Tuhan pacino kado rekanda dalam harapan lapen tu masuk iklim kedang bo kami tok bang di ketigri bang di lapen di angka seri angka bang itu yang sedap yang itu dulu lapen kese atau kembali bang itu dua komiten cerap situ pen he pan ke mathapon ongri longpan pan mathapon ilamaki ke mathapon pen ajo ini ranam hirjune ini adu juni ku hokon si ini pen ke KSA rowet lu lapen non jibangji November tarik ingko la PRC ini na kacirung KSA Mei pu lapen tunbang pan masoni si pangdapo election system kan si kondak po kasi pinilaso ko tak don sarsi kado kami akal dia rat serta ani ngarong ponpo lapen ke kado kami asong bong mo panggilang tadi ko da di November sikus kami kado kami rat serta me kadang mo ras kana husoni so nakong hora di sore lapen ke muluk sita nasi turun po adi nak pedin po lapen ke KSA tu kami angko saja kong kepo kaya panak cisong pun ya tuar alang itu mesin kan japon telepon pun di sini itu ini so kenapa yang mana itu cuma di pano lapen ke langsung mai kan sini tu tapi lah KSA sistemnya ruwet iklai ruwet lu pun langsung dengan angin pandang ada Jemput atau waktu itu menjadi apa? Itu cuma pilih tangan cuma itu loh. Kesia setunggal tentang anak si kelompok, lame kami dengan lame kena akhir macam apa? Kesia itu makan dari ampang asong ketuan, tapi sungguh poya alam atau kelompok tu. Mana pakai KSA Roni Rupa masuk kacau hak ke buku kacau dia masih non apa mungkin masalah tu kenangan kekian kita orang itu dapat ciri siapa kenangan kekian kita penting si akemi ang kekeklang mana lo rupa KSA itu sedang isipet rupa masih kado itu tapi ni ngalong lo orang itu kan aku kuthap aku pitulap ini aku ni acik lo ingko rapi apa bangke orang itu si pilih Beiku aku mana presidium so aku bakalan itu si Beiku lapan konvenor aku kami alam itu sekretari bang Beiku aku ni acik lo abang ke alam itu umpang election kan si sekretari presiden invite Beiku lapan ke bangko presiden bang ke ada bang candidate man itu
lapen bangko secretary bangke secretary candidate si Manipur voters bukan bayar Bangladesh lo Karbi lamera mebe bangke CS pen bangke Karbi rong asara mebe bangke lapen alang itu grupo KSA itu bangke ke langsung si bang haro ini voters dari itu apensi secretary presiden white Manipur lapen ke alang itu mantap utop itu aku kinesen idulong japan alang itu aru tunyang si presiden haidun juga ma secretary haidun juga alang itu maru hamake assistant secretary lapen bangke dunmeku vice president aku si ke korpo si kini ada jurusan apa itu cobain so saya pacun si family itu non make lahan paklam bilang sih election officer tadi tapi pun kasi kabian mong araratun adi KSA cenderung nanti penanganan mulai kaninggi hak kini kan nanti KSA report itu kami ada sanjin report supervisor itu kami alam kita nanti itu kini kamata kini ledo pun kami keplain ledo pun kami kado weci osi itu wet itu dia alam itu lancak sekilo kasi dia bangke bekas tapi tidak halas soalnya kan seperti presiden apa yang interim pasal komite kan cikgu dan program bang itu harus ahwar langsung sehingga sih halas cikgu dan program itu kan full project langsung election conference itu ada pasti seperti presiden itu dalam partai politik pulang ke di orang pau tapi lama-lama itu maksudnya KSA itu bilang army langsung seperti कि messenger pan kalbi ham isu boy lam to say declaim कि messenger मेरा मैं ही पहले फिर जो भी पाजे लोग अपन निगरान जो लोग Kitang asong slogan apa enggak? Kitang hello kaya aja, apa tinggal hello kaya alih. So kita singgung KSA cenderung menyelong permasalahan itu kan kebori dong bisnis mendapat cerap dulu si ini bangga batai cingwai kan si bangga ngarong dengan nangai bangga ini terus itu besar kan sih ya sih siap lukuh rumah ini jalan pun lol ngarong pasti lo si cenderung lo khayali ku bangga lah no isu makai non kisung hektik long sido sudah soal kisung pun itu thằng nào làm break là cái long lấy lăng nó làm cái ploi bên trên lọc itu border karena kita lalu kan bersama cerai kau ini lok atau itu mah long leo lo in blacks nanti mah dopik angkan mau dopik nah itu ketika begini lok dan non itu mah karbi hari sumar program so tu yang nang student itu 8, 9, 10 jadi itu là grass raki cái chỗ bên mà cái nó đồ tích lót là hay số mà không si nó lắm thì tôi hay ở phía trong mà sẽ là cái gì cả là hay cái sung đồ tích là hay cái tôi phân bổ là gì cái gì giống si chỉ dùng đồ của đây là chỉ phải học con đồ của mình cái đồ cái gì chỉ dùng đó sẽ là cái đúng lắm đồ đấy cũng là cái sung ăn hay cái sung ăn là chỉ phải học con đồ của mình cái lót là số cái gì tung cái lem lòng lên tung kita ngasong mendakai kita serap untuk dan break dari song menjenglok long ti sampai antusias dengan kita ngasong serap untuk masih ini masuk ujung pakai itu minta itu berbeda KSA mencari bom rokok tu mata sensitif dan jenglok langsung cenderung tu nama yang nama dia boleh terima terolong KSA presiden di Mantang di Mantang alam tunggal tu di sore dan ini langsung macam apa ini lagi nongkrong dulu alam tunggal seluruh bisnis memang masih Nil tu sebagai keropi perbedaan, ada ini ke historic day, historic moment positif dalam lo. Ada juga Karbi Student Association, Rokok Rotokan itu open job. Karbi Long, Karbi Akai itu mahmuha tak sonsido, lapen kamat haki sulu sonsido. Bon sampai pini, Karbi Long asal itu pen, alang tu macam itu pen, alang tu kapor i pen, labang so,
KSA Roporo Pantapangum asai gede pen alang tum pinia bagi kicu lo positum kroilo la sini tum ningalong perfect lo lapen Ropo KSA a president secretary lapen a members of alpha meni tum or wangchu KSA X ahin pen pi pon pajero pimalang tum ani kematha je karbi tum sabe intum ta chim tum nandi paprang tum nanji lapen asai glen dopik la mingisi kali te unti la pen junci la pen papling ni pu matha te pini alam tum la bangso isivet ke do thega pot alam tum bang te men tum so papelo la si pini de to da karbiang long karbia khai tu ban ni tum abirta ki me ki pikar tum la lo pini pena bangke karbi student association la ke isivet lo da rupia velo ropo velo da la son la simbol se me ing long pot ang ho kapre kapre sa be pini ani bangke ni tum Pakai foundation si permalo lasi hitung ni arong pik hitung kali student association X tu ben same lasi ni hitung kadoga ben same kero pilo lapen press media tu same ni hitung malam kini ni hitung labang so KSA tu bisibat ke dulu walam na konflik permission de ni hitung ni arong perfect lo. We express our heartfelt thanks and offer a gratitude to the Karbi Rong Saramai for taking these steps, these initiatives that are fragmented KSA, the factions of the KSA, to bring into one, to bring into unity. So for their efforts, today we could see the result. We are very much happy and thankful to the Karbi Rong Saramai and also the KCS and also ourselves, our ex-KSA. So Roparpelo, labang so, may betul hirap. Apot di rumah lingarong partikel. Nah, kuasi di rumah apot X KC himpen ke lam kanun salam. So ini kasi ang tenong na ini kasi wai pono na member na kai kuni kai ko da tian ke connection ko ka so that the resolve ko isang jingwai kon duman report kasi ba So itu jarang ko. So mo lang KSA tu mangkin lah. So dia tu pending asal itu betul. Sudah orang kami lah. Lepas itu alang itu program bisa mela sudah kita kontrol ko. Dan jalan kita itu ko si mampu taklang masih itu lagi. Kalau dia baru ikut yang suatu kalau bilang si lawan itu nak kini. Nanti kita sudah buat ko. Kalau masih mau memang cek.